Ubona ndibizile la. Ndiyazazi indaba zabazukulu manje, yazi abazukulu nto ngwesithathu lo la usendethele enye problem. Sesithwele. Hayi, akusikho lo. Sikho lokho. Awukenga lokho. Selijwayele khona lokho 2 minutes zabona. Ngeyinye. So ngani nguboss. Hayi ngeyinye manje ke le. Le manje lizwe lapha madoda. Yikho ngithenda icele lapha njengamadoda ukuthi mhlawumbe ngingancedisa la. Right. Untshela ukuthi manje lo muntu lo alesibongo abizwa ngaso lesa akukhule vele esithi uyise. Uthi usediscover ukuthi kayisoyise. So manje ukhule vele esazi ubaba lona njengoyise and lona ubaba lona vele kazange atshengisele ukuthi asokakhe. So lapho setshelwe unina. Ukhona osemtshelile ngunyenyezelwe ngubani asazi ngunina. Utshelwe ngubani umamako usisi kaMandevana. Ngudadewenu phela. Ngiyade ngixoxele. Nje ngudadewenu manje. Ngusisi udadewethu ukuthi uthi nguye ozewamtshela phela umntwana utawaziwa ngunina. Kuthi uthi nina nguye ozewaveza. Abazali abalaqiniso. Abazali abalaqiniso mhlawumbe. Udadewethu mahlale ungathembakala abazali. Ukuthi udadewethu kathembakala. Kodwa mahlalelana. Wathi ngathi abazali abalaqiniso. Ukuthi la mpela owami umama ngumzala ngisamthembi lo baba lo wakho. So ungathi abazali abalaqiniso njani? Ngithi kodwa ungawukhangelisa vele abazali ubutsotsi into sabo. Lapha ngifuna ukukhuluma manga. Ngoba khangela ukuthi umntwana ukhulu wazoba ngani. Usendile. Usekumele yikho phela uze kwa discover phela ukuthi somele ukhithiza imama lo. Somele ukhithiza untshito malobolo azakuya kuba. Abadala vele iqiniso alikho ubutsotsi lokungathembakala. Ngoba even sikhula mina ubutsotsi ngabona even abadala ebazalini abanzaleyo. Abazali ngutshele mntanami uyalala kukuhlulele phakathi. Bekulale phakathi kukuhle yini. Ebusuku uyavuka solele phansi. Labana abantu abalaqiniso ngutsho ukuthi abazela bayakudikela ngutshele. Uyezwa yimbe ngingezelana ebusuku umfazi le ndoda bebambisana. Selele. Uvuka usungani? Sulele phansi. So uzamthemba njani umuntu ongelaqiniso yena self? Manje lapha indaba le ngiyilungise njani? Phela kwesinye isikhathi sizwe sikuthiwa abadala bona lawa mabe senze njalo. Iqiniso alikho. Ungahleka somdala phela ukuthi iqiniso. Abathembakalanga. Uyazi into endlekisayo ukuthi kuye. Wena abazali bakho abathembi. Abathembakalanga. Into yona le vele babeyenze evini imncane mina ngananzela ukuthi abantu laba abathembakalanga. So indaba yalo ntombi. Abathembakalanga. Silungisa njani manje le ndaba? Indaba ikhona ukuthi abantu abathembakalanga kodwa kwamukele from now abazali bethu vele abathembakalanga iqiniso alikho. Malume ngicela ukubuza. Wena nxa umkhanyele ufanana lo bani phakathi kwalaba abazali laba. Of course anti lo umuntu yena udadewenu yena lo osemthe iqiniso la yena lo athi nguyise. Ukuthi ngizathi ngibuyele kuyo udadewethu kodwa lo umunye lo onguye kade emsupporta bembona ngathi nguye ngoba lo thando vele ukhona lwetshengisa ukuthi uJobi ngulasolo natha kakhulu. Nguye na lona kodwa khangela ngapona sibona. Uthando lwakhe kade emsupporta. What is isiphongo ngesakhe. Ngesakho ndo. Hayi isiphongo so khona lapho ikwakho ngesakho wena mntwana wena. Wena uthi uyihlomba. Mina ngikwabe ngisethu baba mingena lo vele ngimaze ngubaba mayingcine ulesiphongo yini? Ulesiphongo lo. No yikho khalo nini lesiphongo. Lapha senza njani ngoba indaba le phela kumele udiwo lufuza imbiza isiphongo lwami lesiphongo udingani besegcekeni. Isiphongo uthi isiphongo. Kuphela. So hayi ukuthi uma kunjalo ukuthi into khona ke sizathi sibuye uzabuyela mina futhi buyelani kubo but engutshoko lokho ukuthi abazali ukuthi iqiniso lokuthembakala abathembakalanga. Mina ngangisiza ngisithi kunje. Kuthiwa yini? DNA. Yiyo etshengisa iqiniso. Awuboni lapho nangu isisombululo sebesiyakuhlola ke nxa ukuthi ngwase Mozambique khona le nxa ungase Malawi ngaphi athi mwene ari kwanje ngadzokela kunyumba wayenda kunyumba hayi awuboni lapho seyisombululo kuthiwa kwenziwa njani